ke thom che tong chom state government Karbi Anglong Autonomous Council lapen kachesong bang pu bang pitum pen che tong chom labang so kaching kielong che parai hala bang solam the pini puthot ladak Karbi Anglong Autonomous Council patir pisi ladak puthot pini hini che tong chom che pini chingki pontulo hala dak che parai puthak tase pini dak ang the ka theklong bang ala hello hala dak pen ong dung kache parai alam lage Karbi Anglong ara theklong hulo jasemet peta bangke dak Karbi Anglong arlo la sorkar along le mate government land ke doan pudam lo nang dak bolong komaji la irrigation along le la penan parta me nijang Karbi Anglong soil conservation along le along kona mana tum hala dak aron repen ke do tum anparta khironi girls school along le long borbil alo VGR along aron repen ke do tum phana bangke tharle ji pusi panisi chief minister athing no kasing ki huta chekroi sar lo pen pini dak le thorje tame salam ke pini bange thir thiblo non krabjin pen bangke dak Karbi Anglong Autonomous Council authority pen bangsi nona bangke order bangke pifit po la song bong pen ke prap nei bangke la hello la PGR arlo la pen VGR arlo long bang jasemet pet la beha bepar ke claim a license hala bangso alu bangke la ke prabjin pen la ke ingthan thai po la ke ihum humni mate ningkan flip hop olam kalilo pini ka chekroi bangke la PGR VGR pu along la pen la sorkar along lelong aron ripen beha bepar claim an ke lake amut pisi abedat po tapu sonsi pini dak bang pen bangke chekroi pon lo la pen hala dak ilitum ka cheparai un e alam pen dak puthot pini dak isi ning samuchar alam thina klang chubang la hello non jasemet la prabjin pen bangke la so ka chesong ke cheng ke PGR VGR pu cherap loksi chesong nang cheng lo pot laso a VGR long ke do tum phan aron de pen ke do tum phan ka tharle ji phan bangke non notice bangke pifit po la pen ka tharle ji phan ke council tum bangke pining nang chekroi dun lo la pen PGR long sitame alang litum non phase wise ang deng poson ka tharle ponji phan alang tum kroi lo sitame non prabjin pen bangke phase 1 ingdeng si bang alang litum ka tharle ponji phan bangke alang litum puthot lo pitu po pusi alang litum council pen pini chekroi lo asil hai hu hello jasemet litum ningkarong alam bangke apen hala dak dolang council pen ha ningkan pharo ke sirkebra phokebra che ningkan pen district long lok pen aphi ko council long chulo la pen piniar ni an council tum ame thang la puson thirklong aron longli aron le punon la pen ilitum election kape doji phan aron pale punon voter list ka salam ji phan aron punon la puson aron ke salam le pin ske hala bang ning duglo sita non council pen ke damtang ningkan suri hini rakri sirke ban ningkan pen ka pinchong pon la puson ka bor idulo sita state government along sila ka ching thang pring senil tum mohet ka ching balong ta pulo la bang ching thang pring bang ka la state government phan le koi pring chor bang chok che dak pen la bang so aron hala dak pen prabjin pen puthot nang kroi don tu approval long da prang nang ji pula so ka bor is sincerely mate ani klong pen ke claim ka beda posila ke plapuan kanglen lo pusin tum hin pen pulo sita nona bangke time bound pulatang te apora teng pen hala bang so aron jasemet pet ke la rules for conducting election mate election ka pe doji phan aron lapen anparta me la longle aron bang ke prabjin pen da council long nang chili thusi la so thirklong aron bang donang pupusi pinita puthot che koi ponchulo la sila so time bound pen nang chili ji pu bang ne tom hin pen bangke pini la so mai pen bangke ning thedulo la pen non jasemet la so apu thak non katarli dun thuji mate kiplung nuji phan bang ne tom hin pen bangta ko chisikta duchulo la si apu nona songi doan bang pu lang dirong phasang ho pen le pathan ponchulo na lasi ladak halang li tapenangan son bang paklar lo la solong pen adun thu bangke pini pen masi order bang alang dum sikat lo pini pen order kisik bangke phelang PGR long haladak bank do school do irrigation office do APDCL office do ladak kon ma office muka establishment hai kaddo we bangke pini si order mang la bangke PDR lo boson order ang paklang lo la bangke halabu phelang pi parai soil conservation long le do jirigin dengke dam toar halapu si kaddo gita pon pet pusi pini bang dak lam che parai pon la pen hara kheroni girls school long le do halda girls school long le bang haladak ta bank pone kupi pone tam haladak ta immediate pen apen si eviction notice pipo haladak ta pa joy po haladak la
puson si bank tonge pon pone ba gopine dak departmental office muka se hala dak kikim kerang bang pedu pon po lapan adun thu bang cha parai pon thu bang ke non lang nang polotang de ladak atum jong si non lang nang badak la i longle ke joy long sok pati ki nok pati ki hala so joini se dak ke do chok kapre ke phane ke do kali la si hala so ba lapan an par dak beha be par ke claim la si hala beha be par ke claim bang ke pena pen masi ang ton trading license ke cancel lapen as la business establishment mala hai bang ke ing tonang po pusi la so bang cha parai pon lo lapen hala dak longle ke joy ko an ma ke do ke hadak longle ke joy ko an ma do la dak bang ke la longle ke joy long ke site ati ki longle lo nokta ilong lelo sokta ilong lelo pahala so bangsi pedak che parai pono la sedak bang biring kai tipsi laso arlo bangge ladak bangge thengpi marat mareng etun ke do dim lapen ingnar chainong chelong kiwi dim putang de pahal dak bangge la kapang nam thuji pan mangsi hadak bangge thengpi thengkrang arong mangsi hadak bang ke bang hadak bang chengpon thupo lapen adun thu bangge lapen adun thu bangke la areng ke sotum han bangke non komane ke helemu ke chotum do mane ke apran ke dam tum han bangke voring war sai pipon po council pen lak phol pen state government pen lak kep lapen areng ke sotum ap alis do ana tum bangke non mane akeng helemu ke cho a phuteng wak ari theng pet aking theng pet lapson penang do kaching koi pen ke phutum do la si la dak bangke areng ke so ana tum bangke pini nili tum non pini si tum alis bang kalek po la ana tum bangke dak council pen lak thom thom bangke kapdoge phan bangka pipon et po la si non la sol along pen bangke council kachari tum bangke non bangke ola bangke PGR kalangma kalima pohala so bangse la dak bangke sabso kachi hile sai bang do kok si nili tum bang si polo to chok nang tum jong si PGR pujong sang tum paklar thek de nitum bang nitum bai chedan la nitum che jok lang pusi nili tumehin pen maksin tum ko an ma dak nogao pen te bok trai long ko an si documents ke long ma lo ke long ma la bangke PGR long le chat di ko hala so bangsi cha semet bangke nitumehin pen che jokon pola pen hala dak PGR long ke do dikreng ngarong do karbi rong do lasi hala dak PGR long bang hadak bang forest rights eka ting pen pula dak bang inglong so ban ke rai pon la pen ke pek pon hala so bang do posi kaprik eviction sai long si deng pusta me dak dikreng phan bangke kelang la pen kapang jok pon bang do kokko la pen non dak PGR long bangke la dak subjudice tu bang theklong lata aja ka bangke ki ladak bang na ke thak dokok komane tu bang hala dak ke do bom parok tum dai tuman bang bidi na pi bom tum dado hara ke hala so bang jasemet bangke ke bang mi la pen ke bang barim hala so bang jasemet pet lasi hala dak bang dala pupo face wise bang sila bang so eviction ke claim bang hala bang dai tu hin ban bangke ke ching poni phan masila so bang chisik lola pen VGR rong uttor bor bilong hadak bang eviction notice bangke pen apsi issue po bolong komaji long borlang pherlong soil conservation long le helang pilong sericulture long le lapen karbiang long ko ansi departmental land mate government ke doma lahai kat do ko ya list bangke nilitum ani sini niang bong situmang list bang submit po la so tengsi eviction process bangke council kachari hinben deng kon fit po lapen hala solong bangke laso kaching ki kache than bang ing tonte lapen judje po son si non ke bang kilang 17 ni bang si pinida kupi ma kache parai ani si kaching ki playing pet pedalo non trading license puthak punoi playing pet pedlang long liaron puthak punoi kaching ki bang jujela son ki ong thoma ani si bang kaching ki pajun es non puthot ke bang jilang ar koi nifai kre troxi made 17 January si puthot state government kaching ki padopon thupo la chingki data phito pole nini phit bange nifaing koi phit bange nifaing koi ni bange puthot pini son thot si council pen kachaprai kaching ki bang dopon phit po la si punon nili tumi ha ke cheng mana pulo ke cheng tarat ki jutarat keceng darat pen si keceng kha ki jutarat si kecengan po keceng darat pen cedon sar si kecesong lo kar biat PCN lo rico rong saramen pen asemi deng den situm kecesong deng po lo mo ki juta rong sar rico la pen rat det asemi la pen rat pen cekroi sar pen si kecesong bangta ing ton pon po lasi kupi ma pini keceparai nona teng polo teng nili tumahin pen mage nili tum ke konane pen ke ningarong me meson dolo nane pen ke ako nang thulang kepling nangala asonda do thulang put hala sobang ining arlo hala sobang ke thap ibang hala sobang dol tamila so karong bang nang pat ning karong bang sap so nang badan nang bap just me poi fit pustame hala ke claim ke dam bang itu mang theklong thunang lang lapenan par bang ta rat aphan bang ke phong phong pulo nilitum birta ke mele punoi ningduk me melam punoi kining arong me melam le punoi la bang ke nilitum deda bang ke la ke nitum ke chepa thek the athe rat se hem pupot rat ahong jai long sindum ke paklang polasi 17 20 ani do deda phito polotang te arnisi la January chiklong bong masi kalite karbenglong atok ano karbenglong rat bang la bang ke rat mai pi phapo hal daksi ke me ke choklamang che pharai lapen dakman arsik jit isia kenang sodalam bang ke kaching ki bang council ben chingki bo state ben chingki bo lapen det se rar mai pilong si ningarong nang po chok nang po chero nang po charchu nang po chirung nang po lapen ning cheparong nang po da hala so ni rar mai pilong si dengpon po tami hala so menan par bang ki non jasemet karbenglong tokon bhan pa chining ang tung bang pini ladak si resolution ke dengpon bang komane jong si nut pa ka mondol komane bang si nuda SK komane bang si nuda aero jong si tangka sikai si pata ke ena men pen longle phelanga men pen jong si circle fees ke dam man mane jong si tangka sikai sike hangdo polota immediate complaint apinoi ani si bena mo se sakuri kang thani lak suspension dali
direct dismiss si klem poni la bangke pini la dak bang che parai pon la so lambang la si kar biang long atto kanu ke do kar bira no jong si mane jong si pata ke klemen ka pangkre pata ke klemen jong si tangka ke hang pulo pulo tangkre hala so bang anu tin na nali tum ning chi dik noi birta pik no social media long atame upload noi complain pinoi la bangke arni si benang bong si mandol tame sk tame ero tame baddu noi e circle fisong ke klem asai ki bane arni si benang bong si la ke ka dismiss asai bang deng ponang pola pen ko mane parok pen tangka ke en tang ho aron re pen pata kipi duplicate si ke claim longle pata kipi chong hu longle list kipi ka chong hu pala hai longle phelang alam ki nan jong se ke claim chong hu do pala bangta arni si vet ta bang sela bangke dismiss pon pola pen dismiss pon pe pola ta ke nili tumasi rat pen ka che song ma padu bon si hala solam rai bangke pini ke deng pon bangla si rat phansi ka do we bangke rat phan pachini lo ning chaparong nei chaparong reha ke mopor si than pola si cutting ki jujelang cutting ki 17 and 20 si pothot cutting ki do pon lapen det si pothot ang deng pi deng kon tame isi bang ningarong me bangke laso ka che song ben pini tuma korte tinang lo ningduk lo karbi hijana bang mega che thor hem mega che kai ka chipi hala bang na ningduk lo ke bang jilang por bang la puson bang badu noi rason bang abi det nang hala bang tum ningduk lo tame isi pen bang la so ka che song ben bang ke karbi tum ang thin ke thela pen karbi tum ka chingri ning isi pet ke do hala so bang ke ka chingri ang thek bang karbi asa mang kang pi bang nang chini pamelo north east ang kang pi nang chini pamelo karbi ko matma karbi ko sonma apranga karbi ma non karbi ko son ka chingrum ka chingri thek ma thek thema la so bang nang pang thek pamelo la son thot si state government ma men tu near nita ilidum karbi khei phanang ke lang rem karbi khei phanang kang hon he karbi phai nang ke flak nang ke ber hala so bang ke asama sor bang da pini ke nitum chok che detlo karbi khei phan ke lake karbi nglong ki sung ke lake asama ki sung karbi mekri karbi vi karbi ki sung ke lake nitum ki sung ko hala so bang ta na pini la so nang ka che song nang kar jab bang ke pini hala song ding da che theklong bola si ka che song kar jab ali ke la helo la pen ke bang jilang ko pi ma hala son thot si ka che kroi tang lo je pgr vgr along ke do atum ban ke tharle nang ji polo laso ka tharle bang pen writ petition pilo party ke thom halaso party ke thom bang korahini la pen 74 la pen ke 243 pangrum pet pen 339 atum Guwahati High Court along single bench la pen division bench pen case pilo laso ki pi pen afisi Guwahati High Court bang division bench pen je principal secretary eviction order laso eviction order bangke suspended lo je eviction uni po laso teng pensi nitum phanang pulo original documents nang pinangji Karbi Anglong Autonomous Council pen notification tani tumalong ke original documents avidet aposi ethe government ke original documents pipe plonte lake bharia crime pene xerox copy pen gipi pene photo set pen ke lake hala lo long matsi do lake bharia crime lo lasini tum paribom lo Karbi Anglong Autonomous Council pen bahini phansi toilo inot ken Dr. Dharam Singh Teron inura bangke Elvin Teron akai la bahini phansi piriram si silong long ta 14 days pedodam lo original documents long letter lo la pen ke hulon donanta 15 days toilo je original gazette notification ave long letter lo la so long letter ta join nei pensi je ni tum oko high court phan ni tum pilong letter lo la lo sita me pini ke chopera e banke subjudice ko masi eviction da long letter lo la si pini ke chopera e banke 339 da tum si hola da subjudice do ko pot bad bakia dim banke oko notice pinangi la so teng bensi pgr phanta notice pipo la pen vgr tum phanta notice pipo la si pen apen notice ke pi pangcheng ko la ke chekroilo hinie banke jentum Karbi Anglong Autonomous Council pen da ko tarik 4 ni court khuli popot nitum ta ko file thupo laso phi banke je alang tum ke chesong tum litsong rong phara khai tum tame alang tum tame ko dak alang tum taisi PIL case alang da PIL sia case to file thupo Guwahati High Court along lasi alang tum ne tarik 4 ne tarik 4 ke kali de alang tum tarik thok si thai sai tum ke council pen ke tarik 4 pen si file pu pusi ko cherai thulo la pen ke PGR VGR long ke do atum phan trading license ing than et nang ji pu la so bang ke aprang ni tum ningkan si aprang si ni tum ke ing than lab lo la pen ke nonjong si nani dolang pulonte lata ing than thu pu la lo la pen ke
government institution ke do an tame hala PGR vijara long tame je nitum along ka preksi terek pon thupo la so 15 days sang bong nitum long le lang po nane da PGR long thana ke state government subject la state government PTCL pen thana bangke la tum state government pen chepon po sita derchat po thana bangke men ki unidat po baki nitum 15 days sang bong long le ri po la 15 days sang bong long le long tang lo pulong te nitum tame hola dak ladak office mukha irrigation office do school do angonwadi center do lahai tame nitum hala puanat katerek ji phan isi bange soil conservation along le philang pilong do pulo lapeni sike gar high school along le do pupo dak skin nitum ke ponji phan katerek ji phan si pini cherai ponlo lapen ke government land along ke do encroacher amkha kacherai tum longle lahai tame tum je konana nama identified koripo je government along le kacherai atuma phan nitum 15 days sang bong pen notice pipo la notice pipen alang tum phan nitum tharle po prapjin ben kathele kerai bangke je ni te notice ke pivek nang ji 18(2) Assam Land Act Regulation 1886 ateng pen 18(2) ateng pen si nitum 15 days notice pinangji la so teng pen si nitum notice bangke pipo la ben prapjin bangke notice pielo aprang la hai eletum la hai lamki la hai aveko la hai chathan chimung me ko abangke dak bukulia irrigation along bangke nitum notice pielo la pen pini choperai lo dak lada ke non bihu ki jut pen January bihu ki jut pen dak bangke tharle pon erpo pusi pini choperai lo lansi pini ke ka choperai ang thega bangke lan chotlo PGR long kedo atum mopen nang lipulo long le ka along prek lang si pon po tela so bihari tu manda kali pon pe sekali ke pon po kali government institution nang ka buji de tela so bihari tu man mangke Lak- long e padulong le lo la kali non bangke la so bang PGR long ke do government institution pe ne than bangke irrigation office la pen angonwadi center la pen schools am khau dak do holai bangke ni tum dak pen terek pon po pusi pini bangke cherai lo ete non bangke hoda bangke hola dak la 339 writ petitioner atum phan ke lake principal secretary eviction order report dadak suspend ya tamasi la tumhan ke thali une dalo la si bad baki pakke ako notice ki PGR notice le belek pipo la pen VGR notice la belek pipo la ke dongkam kam revenue circle la pen ke dak colony revenue circle pen si pipon po dikon ke dikon farman lo sar la apor ke PGR laino la non 15 days ang bong na tum dak pen cheterek no the dak 18(2) ateng pen rules 18(2) ateng pen lake itum 15 days support pibek nangji forest along ke do tuman ke lake 30 days pinangji seta la PGR VGR ba government land la government hadi la government along le along kacharai tuman ke lake 15 days angbong si la tum cheterek nang po Sebenarnya istilah pula nini sama orang lah Facebook ini long keklang lah so PGR ini lah so alo ini keklang lah so orang lah kerana kipi alo ini bisa hola lahai ke non ke court pasi submit hoithe moi ta khan lo ni tum government pen ki PG a documents ke la ke affidavit bang ke government pen ki PG la so affidavit long a documents lo amukha bang ke la ke duplicate pilong le xerox pilong le lahai ke pura authentic nang ji la pen ke ekdom counter sign do nang ji la pen si pilong ji bopete bhari crime lo nitum si chingnang polake Tapi ini kayak ekdom positif lo